дар ҳамаи Аврупо мақсад ронанда ҳастем, дар фура кор мекунем. вақтҳои ҳолатҳое мешавад, ки дар як моҳ як маротиба ё ду маротиба бори ҳаром мақсад ки мебарем, ягон гӯшти хук аст ё ки ягон спиртное. мақсад ки ҳамин пул барои мо чӣ мешуда бошад, ҳамин оилӣ ки мо якумуш, баъд мақсад ки ҳамин пул мо метавонем ки падару модарро ҳаҷ равон кунем. дар як сол ду маротиба дар як моҳ ду маротиба, дар як моҳ як маротиба ду маротиба ҳолате мешавад ки дар ду моҳ як маротиба ҳамин хел ҳолатҳо мешавад. дигар боқӣ мондаш фақат чизи ҳалол мекашонед. бале бале. аллоҳу мустаъан. намешавад ин кор карда, ин бора ман намебарам гуфта ё ҳамон рӯз истироҳат гирифта? не ки ин хела устод ки мақсад ки мо ҳамин вақте ки реста мебурем ду моҳ се моҳ мисол то баргаштани баъзара мисол дигар дар роҳ ҳастем. хеле нест ки мисол дигар мо ҳар рӯз вай кунем да баъза бирем бигардем бием. ин агар мо мазҳаби ҳанафӣ ҳам ҳилаи шаръӣ мегӯд ва аллоҳ таоло ҳам кадалика кидна ли Юсуф, мо ҳамин гуна ба Юсуф ҳиларо ёд додем гуфт. ҳазрати Юсуф бо як ҳилаи аҷиби шаръӣ додарашона аз дасти бародарошон гирифтанд. вақте ки ино 11 нафар буданд, омаданд ба назди Юсуф алайҳиссалом. ин кас хазинадори калони Миср буданд. барои гандум гирифтан дар гуфтанд ки кормандои фармон доданд ки дар ҳамон ҷоми тиллоии подшоҳа дар дохили гандуми додари хурдашон, баъзе муфассирон номаша Биньёмин мегӯянд, дар дохили ҳамона қопчаяш яъне линчаш гузоретон гуфтиянд. баъд вақте ки ино гандум гирифта камтар дуртар мерад, як нидокунандаи нидо мекунад: айятуҳал иру иннакум ласариқун. эй корвон, шумо мардуми дузд ҳастед. оно мегӯянд ки мо дуздӣ накардем. чӣ гап? мегӯянд ки ҷоми подшоҳ нафқиду суа ал малик. субҳаналлоҳ, шумо ҷоми подшоҳро дуздидед? нагуфтанд. гуфтанд ки мо ҷоми тиллоии подшоҳро гум кардем. ҷом яъне ҳам стакони тиллоӣ ки мехӯрдаст, ҳамона гум кардем гуфтанд. яъне ҳол дар дасти мо нест. шумо дуздидед? нагуфтанд, чунки онҳо дуздагӣ нестанд, подстава ҳаст. лекин аллоҳ таоло ина таъриф кард: инна кадалика кидна ли Юсуф. мо ҳамин гуна ҳилаеро ба Юсуф таълим додем. ино ҳилаҳои шаръӣ ҳаст. баъд онҳо омадану гуфтанд ки мо қавми дузд нестем, мо инҷо барои дуздӣ наомадем. баъд ки ино гуфтанд ки мо агар кобиму рафту ҳамун ҷоми мо аз қопчаҳои шумо, аз линчаҳои шумо барояд, чӣ ҷазояш чӣ аст? гуфтанд аслан ҷиноят дар ин давлат шуд, бояд тибқи ин давлат ҷазо дода шавад. ҷиноят дар кишвари Миср, ҷинояти дузд амин ки агар $100 дуздӣ кунад $200 ҷарима кара мешавад. $1000 дуздӣ кунад $2000 ҷарима ситонда мешавад. тамом раҳаша ҷавоб дода мешавад. на зиндону на дастбурӣ. ҷазо дар шариати Яъқуб алайҳиссалом ки дар Канъон зиндагӣ мекарданд, дузд ғулом карда мешуд. дузд вақте ки дуздӣ кард дар шариати Яъқуб алайҳиссалоту вассалом, моли касеро дуздида бошад, ғуломи ҳамон мешуд. ҳамба Юсуф алайҳиссалом нагуфтанд ки мо дуза меқапему қонуни худо мо ки ҷазо метим, нагуфтанд. аслан бояд ҳамин хел шуд. дар кадом кишвар ки ҷиноят шуд, тибқи қонуни ҳамон давлат ҷиноят бояд ҷазо дода шавад. лекин Юсуф гуфтанд ки агар рафту мо ҷоми худомое яъне дар байни матоъҳои шумо ёбем, пас ҷазои дузд чӣ аст? онҳо ҳам як чиза медонанд: ҷазои дузд амин ки ғулом карда гирифта шавад. ҳамашон ҳамин хел гуфтанд. барои чӣ? барои он ки ҳамашон боварии 100% доштанд ки онҳо надузданд, онҳо бачаҳои пайғамбар ҳастанд, онҳо дуздӣ намекунанд. вақте ки кофтан аз дигар бародаро сар карданд. яку якбора аз Буньёмин накофтанд ки бо подставашон маълум нашавад сохтакориҳошон. аз они дигарҳо кофта омаданд ки охир аз ҷоми Биньёмин баромад, аз байни гандумаш.
بعد تنکی خیلی اینا خودتون جزاشو گفتن که غلام کرده گرفته شد، اینا ما اینه غلام کرده میگیریم گفته گرفتن دادرشون به همین واسطه گرفتن به نزد خودشون، چون که به دیدارش مشتاق شده بودن، اینقدر سالها فراق همدیگر بود. یعنی بعد الله تعالی همین تعریف کرد، ما همین گونه حیله ای را به یوسف تعلیم دادیم. یعنی که یگان حیله کرده همون روز کار به نبراید تا اینکه گناه نگیرید، و اگر رفت و همون روز کشانیدید هم گناهکار میشید، هم همون پولی همون روزتون حرام است. لیکن اصلا باید وقتی شرط نامنده امکانیتش باشد چی میکشانید این چیزهای عنیق کردن نکرد، چون که بردارنده عرق لعنتی هست. پیامبر صلی الله علیه و آله 10 کس گفتن الله لعنت کنه در بعضی روایت خودشون لعنت کردن. یکی از اون 10 نفر حامله بردارنده عرق برده از این کشور به این کشور میتید، بعد آدما میخورد. شما هم سوچسنیکی همون گناه هستید، هم دستی در گناه دارید. بنابراین بله برادرها، حالی بعضی برادرها سوالات نوشتیان که کدام کارا گیرید حرامش هست. بله انا همین زمانه آمد وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که حالا یک زمانه می بیاد که حلالترین مال مسلمان گوسفندش میشه. اون گوسفندش گرفته به چراگاه ها برآمده میرد و بالاهای کوه ها از مردم دور میشه تا اینکه حلال زندگی کند. بعضی صحابه ها بعد وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی حادثه ها که شد گفتن که همون و وعده ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بودن زمانی که خبر داده بودن آمد، گفته گوسفنداشون گرفته برآورده بود. اونا اگر این حالتی ما ببینن، بله زندگی حلال آسان نیست برادران، یگان کار آسان نیست، لیکن اگر کوشش کنید ملک الله تعالی وسیع هست. ملک اصلا در دست الله تعالی هست. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. 100 مراتب سحر 100 مراتب بیگاه باید هر یک آدم گوید، ذکری صباح و ذکری مسا. وقتی که به مضمونش اهمیت میدید چی معنا دارد؟ لا اله الا الله، غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست، دیگر الهی حق، خدای حق، سزاواری پرستش، سزاواری عبادت، ذاتی که به همه کار قدرت است، قدرت دارد. جانی ما در دست اوست، رزق ما در دست اوست، دیگه این ذات نیست در دنیا. لا اله الا الله وحده او یگانه هست، لا شریک له، شریکی ندارد، هم مثل و مانند ندارد. له الملک، ملک از آن الله است. خب ملک از آن الله باشد، شما کی هستید با الله تعالی؟ شما بنده الله تعالی هستید. الله تعالی میگه که اگر بندم یک وجه برای من نزدیک شد، من برای او 1 متر نزدیک میشم، 1 قدم نزدیک میشم. اگر به سوی من بندم راه گشته بیاد، من به سوی او دویده می بیایم. یعنی اگر شما کمتر نزدیک شوید به الله تعالی زیادتر نزدیک میشه. له الملک در یک شبانه روز زیاده از 200 مراتب این فقط در ذکر صباح و مسا میگوید، در ذکر شب و صبح و شام. له الملک، ملک از آن الله است میگوید. چی معنی دارد؟ ملک از آن الله من است و من میدهد. ملک از آن الله است. له الملک و له الحمد، حمد و ستایش صفتهای کمال الله دارد. یگانه ذاتی که هر چقدر تعریف و توصیف میکنید و سزاوار حمد و ستایش از این الله است. این روز آدم‌های بدبخت‌ترین آدم‌ها، کافرترین آدم‌ها را حمد و ستایش میکنند. له الملک و له الحمد، حمد از آن الله است، ملک از آن الله است و هو علی کل شیء قدیر. الله تعالی به همه کار قادر است. 100 مراتب سحر میگوید، هر مراتبی که میگوید به مضمونش اهمیت دهید، بیگاه میگوید، بعد خاطراتون جمع میشه. بنابراین صحبت‌های بالا را گوش کنید، یعنی از ابتدای پخش مستقیم تا آخرش گوش کنید، انشالله به سوالاتون جوابی کافی میگیرید. حرکت کنید. من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. به
کسی که به خاطر الله کاری بد ترک میکنه الله تعالی به عوضش کاری نیک میدهد. لیکن به هر حال همونهای هم میفهمند. من با دیگر برادرای فور هایکون شناسایی دارم، صحبت ها داشتگی بودم، یعنی که کوشش کنید که همون چیزایی بگذارم هم ملت های خودشون کشونند دیگر فور چی ها. الله اعلم.